Mizoram Journalist Association MJA in Naktuk March ni somni pasari sang ni somni paruka General Conference and Mangdona kum sang ni somni paruka changa sang ni somni pariat sunga MJA shwai tutur an thlang ngalang. Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal Biak Zaman Phulen chu zirna mei che chitna khwa sikul masakhandai sikul omna ni le thakara leng lal hwai sen van phungale ok sara la te chut khwa ani ati. Defense Minister Rajnath Singh Kaishwai all-party meeting a US le Israel 10 Iran na beipui an thak dun awanga buai na le harsat na siyang klengte soy ho ani. Pentagon chuan Iran laka point li mga ruang man na siam chu angay tu amek ni ina soya Strait of Hormuz ne na inzom thyarkar poi mo tak lak sakte leya beipui thak te le tho na mga beipui aay na sa zo ka nei te po atel. Aizola changin Runmawi TV clear tu te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna chanchin kim changzo ki nilo ngai thak thun zomang u. Mizoram Journalist Association MJA in Naktuk March ni somni pasari sang ni somni paruka General Conference and Mangdona kum sang ni somni paruk atanga sang ni somni pariat chunga MJA shwai tu turan thlang ngalang. INPR Auditorium Aizola nei tur MJA General Conference Mizoram Sarkar Finance Secretary Puram Chwanan aman puidona Hunthum, Zohma, Zohnule, Zanlam, Hlutea, Chenni in, Ralte, Shwai to Tar, Tlante, Zofelani, Nua, Zanjakil Hovin, Zanlama, Hunhim, Oman, Mangho, Zwing, Donani, MJA, Hian members are Somqua Pakat Omekin, General Headquarters are member Tamberin, member Somqua Pani and Oma, Saitwal to General Headquarters, Noyala Omni in, General Headquarters are member Somqua Pani Zinga, Patum de Su Saitwalami Anni. Lunglei District member Som Pakwan Oma, Siaha District Som Pakhat, Champhai District Som Pathum, Kolasib District Som Pathum, Sechip District Som Pali, Longklai District Pakwa, Mami District Pariat, Nathia Lekhozo District member Paruk Veve Anombok ani. Tu mainti ena po an enlo Mizoram Drive Village poangam masaber thilcha ti lama asul sungam phulen khwale thanglai lungtan hian ti theilo le ti ngamlo om turani lo. Phulen le thanglai lungmaso na turin kan puan vente isoi ching sawang u Mizoram Legislative Assembly Speaker Pulal Biak Zamanati he thu hi phulen le thanglai lung welfare Aizol General Assembly Tuma Resort Boom Bangla Aizola ne man puina a speaker chuan soin phulen chu kholhun le poimo tak ani ati a amimal tak po in MLA office omna atan ka thlan ani awangin katan hian ahludang lambi kani ati. Zirna mei cher chitna khwa sikul masa khandai sikul omna ni le thakara leng lalhwai sen van phungale ok sara la te chut khwa ani ti in phulen khwa hian shin manhla tak rampum shiat le nampumin kan choi moi thami chhuan om alo chwa to china ti indo pui pakhatna amizo France ramkal tu zinga khandai le phulen pa pudo daya atlansak bera France ramkal zinga khandai le phulen pa naik sabing aboit lungchu aro puya athi po in kumpinu state funeral dong phangat ani asha drengna lungpo khatlawenga omin landmark poimo alani reng ati a voina ngei po Mizoram service sangber MCS officer third choi moitur kan nei le ta zela alom tak zetani ati bok khwalian chuan zema bok te durtlang te melthum te hi khoshan an ni a tuna chuan aizol veng khat anlo ni to a chutiang chuan saitwa le keifang po akhochen om si fa le rwa lungthengin saitwal town ani to chutiang angchu phulen le thanglai lunghian kan thlentir the ani kumsom hnuwa kumsom hni hnuwa kumza hnuwa ani theye chutiang tur chuan inthurwalin khotlang le sarkar changrwalin ma ila bul ichanang u ti ina somani chanhua welfare shwai tu tur thlangin chohlui an kil ho ngal ani. Punjab le Himachal Pradesh achanga media mi paruk chuan Press Information Bureau board saina noya Mizoram anrontlo he press store PIB Jalandhar a Media and Communication Officer Vikram Jainan akai shwaya kim te hian pathiani khan Mizoram anron thlenga Mizoram mun shang tlo kwalin voin khan All India Radio Station tui khwatlang an tlo a Akashvani News Aizol zona changin team member zinga pakhat Pratik Jain chuan voin hi Mizoram an cham ni lina ani ti soin anron thlentu khan Sairang Rail Station an tlo a Sairang Rail ron lu chu Mizoram le Mizomi puite tan sumle paidin munlama masona lian tak thlentu ani do na ti a DIPR Mizoram le MJA tenen anin komboka Mizoram alir theitlan dan
traffic mumal tak omle Mizomi puite civic sense nei thadzia an mu chu enton tla ka ti thu soya nimin khan thenzola thermal power plant an tloa nature hong chasi lovin ni khata unit singli asiam chhuak thei chu tha an ti thu soya Mizoram le chunga chengte khosak phung chungchang chu mi zongjong in an chat ve chulan ti awangin North India achanchin bushang shanga te an chwa nga te soya ni Mizoram tlo aron zin media paruk zinga pali te chu Punjab mi ni in midang pani chu Himachal Pradesh mi te an ni a indini hian Mizoram an chwa sandon ani Aizo South 3 bial tu MLA P Beril Vane sangi chungchang moi lo to ka social media athu theder tu RF Ralte intila ka ZPM zone headquarters in cybercrime police station a FIR an thelut thudon danin RF Ralte inti hian Facebook group Zoram Politics le news group a P Beril Vane sangi thalak pani da chwakin caption a Mandeu khan milian howin du huna ko theinu kha ani vetlat tuna po anla ko reng chenin karing ti azia kani pi berili chungchang thu azia dani me cheza omna ti borban na lam hoyani awangle dot muluma inbeina ani awangin ZPM zonu chuan an ngai thu takhle a dot theder tu hian a phutok chemna munge se andu thu soin cybercrime police station a FIR hian thelut ani Sarkar lai puin Mizoram chunga tong shang te olsam taka inshat po zungzung theina tura tong le na application a siam bashini a Mizo tong tel tura malak na kal chho mek Runmawi news zona changin ICT informatics officer pusila rin fela chuan bashini hi Sarkar lai pui malak na National Language Translation Mission ani a tunlai thiamna artificial intelligence AI ne tangkopin India rama tong shang te munle muna le lin theina ani a tundin muna he app hian munle muna tong somni pani L.Chhakchhuak theya Mizo tong po telve tura malak ni in AI in Mizo tong asya thiam theinan Sarkar lai pui chuan in elna siamin tundin muna company pathum IIT Guwahati tong twister Mizoram atangin Mizo medle Mizo o te chuan in elna tho ni na an machon le meka he epa hian Mizo tong muma le diktaka le tir thei an tum ti soin zia ka tong le na text to text translation chu man thein an buat sai masa photanga zoin o atanga tong le thei voice based lama ma an la chhozel don ati a kumina chuan engi mobe chu amman the abe se thua soibokani linguistic lama mithiam Dr. Ralte pui chuan digital khovela kan chen to awangin Mizo tong po AI lu pui ani lo chuan athivat don ati a Mizo tong thuziak le lamrik dan ti chu AI na sha thiam tur zonga von that apoi mo hle ti soin AI modelin Mizo tong diktaka asha thiam theinan tong lama mithiam big ten AI ta na kai shwana fel fight tak siama trul ti asoi ani Zoram Medical College and Hospital Falcona Faculty Doctors Association ZFDA chuan Operation Kingdom Ministry OKM phunchonga multi-speciality free clinic an nei OKM a hian Mizoram hun shang atangin zu le rilo wang harsat na nei mi zali somnga vela nom meka voin khan ZMCNH athok specialist Dr. Somthung le panga chuan heng mi zali somnga borvel te chu athlonin an chi selna an endik saka damdoi chhanem tak athlonin an pebok ani Voin Khan Burma Mizo Committee BMC chuan Janakpuri New Delhi a avoi som pakwana atan Chapchar Kut an hmanga he huni pu Richard Vanlalmawii ya MP Lok Sabha chuan khwalian ni in man pui pu Richard Vanlalmawii chuan thu soin ZPM Sarkar angai poimo beijing mi chu horam le hnam hum hal ani a nam inpum khatna hi kan chief minister po in angai poimo ema wangin state danga te po zo na thak thil ti a te po som aloni photo ani ati a nama min siam tu hi pathian ani a khoi muna po omila Mizo kan ni na hi choi sang zelin nam tangkara po zo nun zemo I chwa zelang u kanom na awangin ramin min chen ani po in kan nam hi chu lalpa min pek lalpa din ani awangin aboral ve don lova kanin pum khatlat turani nam ti boral emo chendar zonga che anomani chuan lalpan ati boral zel don Lok Sabha MP chuan ati Voina Burma Mizo Committee BMC ten Janakpuri New Delhi Chapchar Kut an manna hian Lok Sabha Mizoram MP pu Richard Vanlalmawii hi ZPM General Headquarters GS pu Jonathan Thanglianan atoi o mani Kortha Forest Division a thoktu ten kan mun range chunga luimoi khobol lo paina bula department plantation achanga thingruk chu dan lova thingphurte chuina thoktu radin flying squad nen tangkopin an man Kortha Forest Division chuan ramngoti chereu zonga dan lova che na thilapianga khautaka dan ken ko zel an tum thuan soya hemikonga hian khotin mi puite tho puina an ngen bok
dan ken ko konga an malak na a nasale zwal le khauzo ka kalchun zom zelan tumthu an soibok ani lunglei borsa pinaf nin man hova sarkar flagship program Mizoram banakai handholding scheme phase 2 noya lunglei district chief minister special package chanpuina dong tour progress partner tana training le certificate in hlan na hun buat sai ani banakai phase 2 noya hian lunglei district ta chief minister special package a progress partner thlanfel to pakhat omin pulanun moya Troipui South Arvul poultry farming a malaturani a borsa pisa a official tele AHNVT department Southern Zone joint director Dr. Anggu ziding isailo hovin progress partner tana shatur poimo shang inchil fianale certificate in hlan na hi buat sai ani lunglei borsa chuan banakai scheme chu Mizoram sarkar flagship scheme ani angin department tele progress partner te po inti taktak na nena kalpui atul thu asoya ati hlotling konga thataka tho ho le chandwal apoimo thu soyin phase 2 deal na hon mek chu lunglei district mi puiten ngai venin atam thei angberin deal se adu thu asoi official ten progress partner tana sha tur poimo shang soin an malak na konga department mi thiam te ron shelo tu le hlotling nei tura malak tum turin an cha a an malak na chu a thei anga an vil zui tur thu an soibok ani District level workshop on handholding scheme Longtlai neya advisor to chief minister MLA ni bok Dr. Lorraine Lalpek lian na chinza in Longtlai district ta line department te thahnem an ngayin an ha hle ni in soya sarkar theitop an chwa puina a chwan ati thu soi Dr. Lorraine Lalpek lian na chuan handholding scheme chu mihar sa jok ten lerem an ra theina mihar sa jok ti tak tum eizon na du ta na sarkar scheme kalpui mek ani thu soya Mizoram sarkar line department te malak na lom omati thu soi Longtlai district big chu district nufwal ani thu le mi puite din mun chu handholding scheme kaltlanga siam ngai ani thu po Dr. Lorraine Lalpek lian na chuan soya chumi atan chuan Longtlai district chu ti chak angai ti soin handholding scheme hlotlin na turata na poimo chu bank te an ni thu le line department in fel fight takin ram man na siama se bank in an pompui tlatlo chuan ti ngai na omlo ani thu soin bank lampo tan la zwala handholding scheme kaltanga loan deal te ngai poimo turina cha ani Dr. Lorraine Lalpek lian na chuan handholding scheme manga mihar sa jok ten lerem anra nge theina line department le bank lamte po theitop chhuatlang zel turina ngen bok Longtlai borsa pudoni lalwat sang apo in stakeholder kal khom te hlom thu shilin handholding scheme chu mihar sa jok ten lerem anra ve theina tura sarkar wa man ani thuwa soinona bulchan thar du tan le bulchan to sa tan po bank loan kaltlanga in khai chhuana scheme ani thu soin sarkar malakna enga lerem kanrap chhaudon ti soi handholding chu bulchan chau mani se alok na tel tu tamtak anom thu borsa chuan soin kan district ta po malak me kani a kan thlen china ma kan son mek zela tuna platform a hian atak takati hlotling tu chu bank te an ni a department in ram man na te asiama anlo recommend te bank atangin verification te nein dongtla ka an ngai te pek an ni a bank lam hi anar kai tu taktak an ni awangin chan la turin ka nge na ni atibok LPG le PO will report ilo ngai thak chun zomang u vo injing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangkha jathum somruk pariatin wiring te supply check gate apal tlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter jathum somriat pakhat Mizoram chunga phurlu anibok vo in khochin ilo clear hawang u State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizola changa meteorological data achin chha danin ruatla aomlova temperature alumlai berin degree Celsius somni pasari ani a avolai berin degree Celsius somni ani khonhon lamchu anon lo lai berin za somnga panga ani a anon lai berin za somsari panga ani voin ngani hian Mizoram puma khwa chaturarin ani naktuk zirtop ni hian mamit kolasip aizole champhai district muntlem te arwa chegle thlina vaklo tho theina a ombok ani Mizoram po lam chanchin nilo ngai thak chunzo mang u Parliament all party meet neya US le Israel ten Iran be puyan thak dun awanga buaina le harsana shang thlengte soi ho ani
opposition te chuan US le Iran inbiak na chungchanga media a Pakistan san votar lan ani hnuwa Islamabad in he inbiak na manghi avan nei puin tangkai puina anei ti an soi hnuwa External Affairs Minister S Jaishankar chuan West Asia buaina chungchanga all party meeting a hian India himidang tetlon le ti lomtum reng ang maya kudoram ani theilo ati Defense Minister Rajnath Singh kaishwai all party meeting hi Iran Indona US le Israel ten anrambe puithak na atang diplomatic economic le strategic effect clearlet na turako ani meeting nei chung hian opposition chuan Islamabad in tangkai puina alo nei chungchanga anlung oilo thuan soya US le Iran inbiak na inrem na siam turin rotna an siam ani S Jaishankar chuan hetyang kilthuma tanga malak na hian thilthar a omlo ti asoi bela Washington hian kumtam tak chung chu Pakistan chu teran nena inzom na siam na atan amang photo ani ati Prime Minister Modi and US President Donald Trump nen thole ni khan inbiak na an nei ti soin Indona hian mi zongjong atina hle ti ashila boina chin feldan turang takazon angai thu ashil bok ati Parliament all party meeting ne hian Minister Senior Enge Mozad Home Minister Amit Shah Finance Minister Nirmala Sitharaman le Petroleum Minister Hardip Singh Puri te antelani he meeting a hian Congress Samajwadi Party JDU le CPI M tu te po antelani heti la hian sarkar lai puichuan Iran Indona in tui althei ahuna thil theng tur theng theilo chungchang insum don ton na le ni tin mamo ina hong dan ti zia omtumin INFIA Turin Empowered Group tam takadinani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan thole ni khan Islamabad chu US le Iran inkara inbiak na omzenei le thu top siam sak turin in pe taka choi moi ani thu asoi sarkar lai pui chuan ramin oil ton vaibel se somni paru khit fim na anei ti in rammi puite chi ai lowa in lei khol lo turin angen he thu hi Ministry of Petroleum and Natural Gas Joint Secretary Sujata Sharma chuan Asia khothlang boina chungchanga Sarkar Department shangte New Delhi an thut khom na soin ramchunga petrol le diesel manchu ti san ani lo thu soi puanto angin pai manga gas pek chwana PNG zauna turam malak na tharpo sarkari na chwa to thu soin ni somni pangaliam ta chungin PNG connection ti thar noi somni panga chuang an omti le LPG aya PNG thangmi noi ni singni chuang an ombel to thu soi bok Andhra Pradesh Prakasam district ta vo in Zing Khan private bus le bungrophur motor lian anin su'a mi som pali thi in mi engemazatin hiaman tuar Lirthei panhi hi anche chuan hnuwa hian kangmei na sataka chhuaka he thil thlengwang hian mi somni pathum chuan hliaman tuara hliam tuar engemaza chu andin hmun a thalo hle nia soi ani official te soidanin bas hi an then om Telangana Jagtial atanga Nellore district ta Kaligiri panatlan ani investigation kalpui mek ni in thi tele hliam tuar tu te chu hria chwa tumin malak mek ani Police le Fire Department te chuan accident chungchang an don hnuwa ahmun an thleng ngala chanchwa na an thok ngala kangmei hi thunun thei thuai ani hiam tuar te hi abul hnaya damdo ina shwai ni in hengzinga hian Markapur Hospital telin enkol an ni di Times of India report chuan atarlang report masabera changa alandanin he chiat na thlenga hian minute claim te chungin kangmei na sataka chhuaka Markapuram Superintendent of Police V. Harshavardhan Raju chuan he accident a hian mi sompali an thi hliam tuar mi somni pathum chu damdo ina son an ni to driver po atela he thil thleng chungchang kimchang zongjong la khom tumin thei top chwa me kani ati Chief Minister N. Chandra Babu Naidu chuan nunna chan awanga amang angle lungai thuwa soi official te chu che swalna thleng chungchang chui chiang tur le report thelu turin a sha tirbok kan thulak na ina tarlan danin Pentagon chuan Iran laka pointli mangarwa manna asiam chu angai to mek ni ina soya Hormuz Strait ne na inzom thiar kar poimo tak lak sakte leya be pui thak te le thona manga be na sajok te po atel inbiang na ngetak le Strait of Hormuz khar chuan din mun kher khan lam padna kong azo mekani Axios website chuan vo in khan Pentagon chuan Iran Indona hian final blow plan of action lian tak abwat sai mek ti atar langa report chuan du than tu lian pali chu leya be pui thak ti lo chu thliar kar poimo tak te thununa lak le bom manga be pui thak na lian tak nei ani thu asoi
tun kar top thlenga diplomatic inbiak na mason na aom lo chuan Strait of Hormuz po khar alani zel chuan sipai chakna manga na sataka malak na theani hilti theilian palizinga atamzo ki Strait of Hormuz thunun na nena inzomani a chumizinga chuan Iran oil thon chhuana lian ber Karg Island Bay emo block emo the ani thu atar langa report chuan US official pahni le ram chunga inbiak na chungchanga hriat na nei mi pahni atar lang hilti the pahni na chu Larak Island Bay ani a hi Iranian Strait of Hormuz thunun tura puitu strategic outpost ani Larak hian Iran bunker te bungrophur longte Bay the attack craft te Strait a civil enfiatu radar te po a enkol bok ni in report chuan atar lang thil pathum na chu strategic island Abu Musa le Strait of Hormuz thimlam lu na bullet khliar kar te naw jok pahni la kani hengte hi Irani na thununa ma se UAE po ina claim bok thilti theipali na chu Strait of Hormuz marlam Iran oil thon chhuak tu longte khap emo man emo ani Iran chuan inbiak na nei chu ahnial lawa ma se inrin tok lo na chu abwai na ani ti in Axios report chuan athudon na tar langin atar lang IRGC commander te hi anring hle a ma se mediator te hian an ban san lo ti in thudon na chuan asoi report te chuan Pakistan Egypt le Turkey te angram te chuan inbiak na buat sai tura puiturin palai angin an se ni in atar lang bok khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani e